Ćao drugari! Evo nas u ovom prvom videu gdje ćemo igrati na serveru KDCraft. I sada ćemo pokazivati warpove da bi dobili YouTube rank. Da možemo posle snimati i factions i svaki server. Ja sam Tićka, možete me naći na serveru, ali odmah da počnemo. Idemo. Prvi warp. 1 vs 1. Moramo biti dosta brzi. Tako da... Ovo je 1 vs 1 čekaonica, imamo 1 vs 1 uđi. I tako. Da ja ne bi sada oduživao. Jako je dobar server, samo što 1 vs 1 jako baga. Što baš i ne bi voleo, tako da... Onda sljedeći warp nam je AFK zona. To idemo spavan. Moram biti brži. Znači ovo je warp AFK zona. Znači tu uđete u ovu vodu i onda se vrtite i možete biti AFK koliko god želite. Neće vas izbaciti sa servera posle 5 minuta neaktivnosti. Nego možete biti cijelo vrijeme na serveru. Onda sljedeći warp je bankomat. Dobro, to je isto tu na spavnu. Znači vi dođete ovdje, idete, uzmi pare i vi ćete dobiti pare za igranje na serveru. Neće biti puno, maksimum možda 100 dinara, 100 dinara, ja tako zovem. Tako da ništa posebno. Sljedeći warp je warp crate. Ovdje je cret, ja zovem crate. Imate kit crate i kit starter. Vi uzimate kit crate, desni klik i dobijete neku stvarčicu. A ako ste neki veći rank, možete imati common trait, rare trait, ultra rare trait i legendary trait. To je to. Onda sljedeći warp je drop party. Kada smo već kod drop party je svake nedelje u subotom i nedeljom ili u 8 ili u 8:30. Ponekad ima čak i PvP event koji ja mislim da je super. Vlasnik je Christian MC i to je bilo to što se tiče drop partija. Idemo na sljedeći. Drop party enchant. Spawn, to je na spavnu. A ima puno warpova na spavnu, tako da to ćemo pokazati. Vidite, tu je enchant. Imate da kupite experience za 10.064 XP battle-a. Što ja mislim, meni malo skupo, ako ste vi bogati, onda će vam biti jeftino. Treba vam lapis jer je 1.8 verzija. Onda pokazat ću vam još warp repair. 50.000 vam košta da repirate neku stvar. Sad ja nemam toliko, ali... Ili imate nakonj da repirate, sve je jedno. Onda idemo na sljedeći warp. Sljedeći warp je... Enchant free items. Free items, info parkour su sljedeći. Free items. Tu su free items i ovo je torch seeds, kameni sword, cookies, flowers i water bottle. Ovo je info za youtubera, kao što ja želim da postanem. Nadam se da ću postati. Tako da, to je to.
vi sami pročitajte, jer ja da vam čitam nisam tetka da vam pričam priču. Onda ode info za rankove, VIP 4 maraka, 230 dinara 2 evra, 8 kamara, maraka i tako. To vi sami pročitajte, lepo sam vam rekao. Kad vi imate vremena, ja moram u školu ubrzo, tako da sad je jutro 8 sati. Onda sljedeći varp je varp parkour. Parkour je izuzetno težak, vi ga sami pređite jer ja sad imat ćemo posebnu epizodu za parkour. Tako da stan tu imam pričati. Kako mi se povećava power. I kažu da vas čekaju vredne nagrade ako pređete taj parkour. Znači kraj je tamo. Tako da ja ne znam šta tamo treba da bude. Vi to sami nađite. Info parkour warp PvP. PvP. PvP je izuzetno mali, ali ja mislim što je to i dobro, ali posavjetovao bi admina da malo proširi PvP zato što da stavi neke zamke, da ne bude samo ovako. Onda idemo, pripir sam pokazao, shop, warp shop. To imate aukcije da prodajete neke stvari, imate votanje, to ću vam još pokazati u nekoj drugoj epizodi. A kao što vidite, ovo je shop koji ja mislim da je izuzetno dobar i raznovrstan. Tako da to je to. Ali evo imate i ako vas mrzi da idete do shopa, kucate //SLLHAND. Sad ja ne držim ništa u rukama što se može prodati, pa server misli da želim da prodam vazduh. Da ih hoću. Onda sljedeći warp je warp spawner shop. Meni sing enchant warp nešto neće, inače bi vam i to pokazao. A warp YouTube, to sam vam isto pokazao. Znači tu imate spawnere. Spider 450.000, zombi 650, skeleto 750, veštica 1.000.000, enderman 1.000.000, 3 milijuna, ove 4 milijuna. Ovo je 65.000, ovo je 80.000, ovo je 100.000, ovo je 1.000.000, da 1.000.000, ovo ti je 700.000, a ovo ti je 50.000. Znači, to je to što se ja mislim tiče warpova. Uglavnom. Tako da, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ćete ostaviti like, share, sub i sve. Subajte mi se na kanal da bi postao poznat. Jest da sam tek početnik, ali uz vašu pomoć mogu sve. Možete me naći na Skype-u, bit će vam u deskripciji, IP servera naravno u deskripciji i obavezno dođite!